Bavutha ngomsindo abasebenzi basezifama besithi basebenza phansi kwemeko ezinzima. Bathi bagqibela ukurhola imivuzo yabo ngo-November wonyaka ophelileyo. Bathi bafumana isigrogriso kumqeshi xa beceba ukuzisa ngaphambili izikhalazo zabo kwabasemagunyeni. Kiveke ephelileyo banike umqeshi intsuku ezisixhenxe kuphela ekubeni abahlawule kunangoku basajonge enkalweni. Umlungu wethu akakhona ukusiholela imali lesithembisane ngayo ngenyanga. Nakasiholela usiholela amahafu asithembise ukuthi le into abuya asinike. Ngepha uma asinika le mali akasiniki iphelele njengoba sivumelene. Lana nisikhathi kulala bengisebenza naye lo mlungu la eplazini kodwa gcinene usiqoshile la msebenzini angazange wasibhadala le mali. Ekusuka lapho wathi notosibhadala le mali amnyaka nemali ya private farmer angazange wasinika le mali. Dothi namanje angafuni ukusibhadala lo mlungu le mali. Nangona bengenawo nombutho ababhalise phansi kwawo kodwa umbutho abasebenzi SABC ungenelele kulomba. Uma sikhuluma nemcashi uyatiphika letinsolo yena nakasho uthi ubaholele kude imali lekabakolota yona. Ukanti awe phansi amalinge okufumana umnini wefama ekubeni aphefumule.